Sledi prezentacija slučaj Elektroprivrede Srbije. O čemu se tačno radi, reći će nam naši današnji panelisti, dr. Milana Pisarić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Ivan Marković, stručnjak za informacionu bezbednost i haker. Ja jedva čekam da čujem šta su nam pripremili, tako da Milani dajem reč. Milana, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam ovde i hvala partnerima na pozivu. I drago mi da vidim u publici poznata i nasmejana lica koji su spremni da podelimo neka saznanja, neka iskustva, da eventualno prodiskutujemo, a tema kojom ćemo se danas baviti je sajber napad na kritične informacijne infrastrukture i, nažalost, aktualan slučaj Elektroprivrede Srbije. Imamo pola sata za prezentaciju, tako da ću se truditi, pošto mogu da pričam naširoko i nadugačko, da se držim prezentacije koju sam pre svega zbog sebe pripremila da sebe ograničim, a i da bi dala dovoljno prostora našem drugom panelisti koji nije fizički tu, ali je prisutan sa nama. Ivane, ti ćeš se uključiti kada dođemo do tvog dela. Samo ukratko da objasnimo strukturu današnje prezentacije. Nakon uvoda, ukratko ćemo ispričati o činjenicama koje su poznate javnosti što se tiče napada na web, zatim ćemo treći deo, ključni deo, da posvetimo nalazimo foruma Bezbedan Balkan, odnosno stručnoj javnosti, i četvrti deo je posvećen analizi i prikazu Zakona o informacionoj bezbednosti. Što se tiče uvodnog dela, sajber napadi na kritičnu infrastrukturu sve su učestaliji u poslednjih godina i po svemu sudeći bit će sve brojniji, sve intenzivniji, a same mete, tehnike i oblici ispoljavanja ovih sajber napada, kao što se tiče DDoS napada ili ransomware, će se kvantifikovati, postati sve složeniji. Nije ni čudo otuda da se potreba za pravnom regulativom u smislu preventivnog delovanja, ali i delovanja po nastupanju sajber napada pojavila kao nužnost, kako na nivou Evropske unije, tako i u Srbiji. Što se tiče Evropske unije, još 2008. godine doneta ona direktiva o identifikaciji kritične infrastrukture i potrebi da se one zaštite. Potom imamo niz direktivu iz 2016. niz 2 direktivu iz 2022. koja je stupila na snagu januara prošle godine. Što se tiče Srbije, imamo Zakon o informacionoj bezbednosti koji je usaglašen po svemu bio sa niz direktivom, a u toku su i normativne aktivnosti, odnosno legislativne, na unapređenju ovog postojećeg rešenja i usaglašavanju sa niz 2 direktivom. Treba pomenuti i krivično-pravno uređenje i određenje ovih sajber napada na kritičnu infrastrukturu. Sama Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu ne prepoznaje izričito ove oblike napada kao krivična dela sajber kriminala. To ne znači da je neće biti. Ako ispratimo šta se dešava na nivou Ujedinjenih nacija i pregovorimo oko konvencije koja se priprema, vidimo da se je tamo prepoznata potreba za izričitom regulacijom. Što se tiče krivično-pravnog regulisanja u Srbiji, među krivičnim delima protiv bezbednosti računarskih podataka ne možemo naći adekvatnu pravnu kvalifikaciju koja bi pokrila u potpunosti specifičnosti napada na kritičnu infrastrukturu, jer ona krivična dela tipa neovlašćen pristup računarskim podacima ili čak računarska sabotaža nisu u dovoljnoj meri specifični da pokriju i obezbede zaštitu kritičnoj infrastrukturi. A što je uopšte kritična infrastruktura? Pa što se tiče toga ne postoji globalna definicija, nego se zapravo na nacionalnom nivou definiše šta su to kritični informaciono-komunikacioni sistemi za čije uređenje, korišćenje i upravljanje je potrebna pravna regulativa na nivou države. Tako dolazimo i do napada na Elektroprivredu Srbije. Ukratko, samo jedan timeline smo pripremili, dakle na osnovu ovih činjenica koje su dostupne javnosti možemo da ispratimo da je od 18. decembra do 22. to je poslednji datum koji smo ovde uneli,
desilo se sledeće. Incident je prijavljen CERT-u 18.12. 19.12. imamo saopštenje EPS-a za javnost, 20.12. prijava EPS-a povjereniku, 24.12. objava Killing Ransomware grupe prva, 4.1. CERT se u medijima oglašava, 7.1. EPS uklonje sa stranice Killing grupe, 12. januara objava i 18. januara objava, vidjet ćemo na šta se ona odnosila, 22.1. saopštenje EPS-a. Ovo prvo saopštenje 19.12. svima vam je poznato, tu je zapravo Elektroprivreda Srbije obavestila javnost da se oporavlja od nezapaćenog hakerskog napada. Tu uverava javnost da ništa od podataka o ličnosti i uopšte od funkcionisanja Elektroprivrede Srbije nije dovedeno u pitanje. Mole se korisnici za strpljenje. 20.12. prema podacima koji smo na portalu Radio Slobodne Evrope od pre neki dan došli, u trenutku sačinjavanja ove prijave, kako kaže EPS povjereniku, u skladu sa zakonom zaštiti podataka o ličnosti, nije utvrđena za sada kontaminacija i povreda podataka. Podaci o ličnosti i drugi podaci ne nalaze se u posjedu trećih lica, izolovane su baze u kojima se nalaze podaci građana. Dakle, na ovaj način EPS i povjerenika, posebno sada preko objave na portalu Radio Slobodne Evrope, javnost uverava da podaci o ličnosti nisu ugroženi. 24.12. imamo prvu objavu Killing Ransomware grupe, najava da će podaci do kojih se došlo biti objavljeni u narednih 10 dana. Ono što je interesantno je da se iz ove objave može vidjeti da ova grupa zapravo optužuje EPS da se nisu brinuli o internet bezbednosti i bezbednosti korisnika i partnera, da nisu stupili s njim u kontakt i da ne žele zapravo da riješe ovo pitanje i da se bez rizika po podatke o ličnosti i reputacione rizike dođe do rješenja, odnosno objašnjavaju da onu otkupninu koju su zahtevali od EPS-a još nisu dobili, da nisu započele te nikakvi pregovori i onda iznose pretnju. Ukrali smo veliku količinu podataka i uskoro će biti u narednih 10 dana objavljene na našem blogu. 4.1. CERT, imamo izvor danas, objašnjava da nema podataka da hakerska grupa Killing ugrožava poslovanje EPS-a. Hakerske grupe trguju različitim informacijama, ali ostaje otvoreno pitanje da li su i koliko ti podaci validni ili možda riječ o nekim zastarelim i fabrikovanim informacijama. Na osnovu javno dostupnog saopštenja EPS-a nema podataka koji bi potvrdili navode da objavljivanje informacije koje u ovom posjedu navodno ima grupa Killing može imati negativne efekte na proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije, što je u suštini osnovna delatnost EPS-a. 12.1. objava Killing grupe, 15.1. se pominje kao datum kada će biti objavljeni podaci, 15.1. je prošao, 18.1. opet Killing kaže najava 22. januara, pustit ćemo podatke. 22. januara imamo saopštenje EPS-a, dostupan je portal, uvid u račun, sve je ok, hvala na strpljenju, izvinjavamo se i to su ukratko činjenice koje su nama poznate. Što se tiče ovih podataka koji su objavljeni, odnosno slobodni za preuzimanje, prema mojim saznanjima niko ih još do sada nije preuzeo s obzirom na način rada platforme. Radi se 34 GB dokumenta, ali više o ovim svim tehničkim detaljima razgovarat ćemo s Ivanom Markovićem ispred foruma Bezbedan Balkan, tako da ćemo sada da započnemo sa pitanjima. Ivan će nam odgovarati na pitanja koje smo pripremili za njega, tako da on se sada uključuje. Ivane, se čujemo? Nadam se da sam, da? Da. U programu sam, da. Ivano, ćemo onda ovako ja postavim ovo pitanje gore što smo se dogovorili i ti onda pričaš. Može, da, naravno. Možeš li nam reći nešto više o vašoj ranijoj dark web analizi EPS-a prije ovog incidenta? Da, nekih 10-ak dana pre nego što... Samo trenutak, imam neki eho. Vi mene čujete u OK, jel da? Da. U redu je, zanimarit ću. Dakle, mislim da je bilo 6.12.
smo na forumu objavili analizu koristeći alate. Ja stvarno izvinjavam, ali imam eho. Jako je teško pričati ovako. Ako može neko iz tehničke službe pogledati, ja ću da nastavim svako. Dakle, uradili smo analizu i koristeći javno dostupne alate na koje možete vidjeti na ekranu koji se zove SOC Radar. I to bukvalno svako može da dođe da upiše bilo koji domen na internetu ili IP adresu i da dobije podatke šta taj alat može da nađe na takozvanom dark webu. I ono što smo mi pronašli, možda vidite na slici, je da negde oko 135 kredencijala zaposlenih se prodaju na dark webu i takođe 75 stealer logs, ovo desno na slici isto možete da vidite. Šta to znači? Ti stealer logs znači da je neko ima program kao što Trojanac ili virus, zove se samo stealer, na nekom računaru koji koristi osoba iz EPS-a. To, na primjer, može da bude samo e-mail i da znači da neko se sa neke spoljne adrese priključuje ovim servisima i neautorizovano, naravno, ali ono što smo dalje otkrili kroz te logove je da zapravo postoje lokalne adrese. I na desnoj strani možete da vidite da smo pronašli dosta tih internet adresa koje završavaju sa apps.local. Da pojasnim, ovim adresama niko ne može da pristupi putem interneta, može da im pristupi samo neko koji je fizički ili virtualno zakačen na mrežu EPS-a. Dakle, ovo znači da su kompromitovani interni sistemi. I ovi podaci idu, čini mi se, čak od marta pa do avgusta za razne lokalne adrese. I kao što možete da vidite, mi imamo, na primjer, PIS apps koji je crveno obeleženo, što je vjerojatno pravi informacijni sistem. Da ispod vidite SAP koji vjerojatno služi za upravljanje korisnicima i mnogo toga još na ovom sistemu. Da bi bili sigurni da su ovi podaci tačni sa ovog servisa SOC Radar, iako smo dokazali više puta da jesu, mi smo zamolili kolege iz SOC Intelligence, iz kompanije iz Londona, koju možete vidjeti u pozadini druga slika, koji se isto bave pretrakom dark weba, da provere informacije. Oni su nam posle nekoliko dana poslali i pronašli su slične podatke da su interni sistemi EPS-a kompromitovani. Znači, ovo je bilo 12 dana pre nego što je EPS potvrdio povereniku, to je prijavio povereniku. A sami podaci idu čak, čini mi se, od marta na forumu imamo tačno sve dokumente. Možemo na sledeći slajd? Možemo na sledeći, da. Svakako, ako neko ima pitanja, ne znam da li ćemo sada ili kasnije, ali to je bilo ukratko. Dobro. Možete li nam reći nešto o vašoj ranijoj OSINT analizi apps.rs? Da, mi smo još u januaru primijetili da se na crnom tržištu može naći, to čak ne samo dark webu, nego takozvanom deep webu koji može da pristupi svako i pronaći koristeći samo Google, da se prodaju email nalozi apps-a i da su ovim e-mailima nalaze i lični podaci građana, jer postoji prepiske između građana i zaposlenih u apps-u. I analizu smo sproveli ne cijelim energetskim sektorom, ali na dobrim delom i pokrili smo elektrodistribuciju, EPS, EMS i Južna Bačka, elektroprivreda Južna Bačka. I pronašli smo više dokaza, osim toga da sa njihovih IP adresa se vrše napadi na druge resurse na internetu, do toga da se kredencijali za njihove servise prodaju na crnom tržištu, do toga da smo našli dokaze da se sami email nalozi koriste za verovatno razne prevare i dalje prodiranje u sistem. I na desnoj strani možete da vidite screenshotove koje je objavio BIRN mislim da je ovo EPS i elektrodistribucija. Ovdje je bitno da napomenemo da smo i za oba slučaja prilikom dark web analize i OSINT analize prijavili slučajeve i povereniku i nacionalnom CERT-u i državnom CERT-u. Kod dark web analize nacionalni i državni CERT se nisu oglasili, poverenik je poslao dopis da nije nadležan, a kod OSINT analize poverenik je sproveo nadzor, ali nije utvrdio da je bilo šta kompromitovano. EPS i elektrodistribucija odbili su da komentarišu
i rekli su da nije ništa kompromitovano, dok je zapravo EMS potvrdio da su nalozi kompromitovani. Dobro. Tako da vidimo već 2 slučaja od početkom godine da su podaci EPS-a još pre ugroženi i da treća strana verovatno ima pristup ovim sistemima jako dugo i da ovaj incident koji je sad zabeležen zapravo traje jako dugo. Dobro. Odnosno imamo ranije incidente, ovo je kulminacija. Dobro, pričat ćemo o tome u nastavku. Da, kulminacija svega, da. Ok, kako i kada ste na forumu saznali da EPS Meta napada ovog konkretnog napada? Da, zapravo nismo imali uvid nešto puno ranije. Kao što možete da vidite na ekranu, 18. su ljudi objavili na mreži da postoje problemi sa pristupom nekim servisima i onda smo mi na foru počeli komentarišemo tačno to može da bude, ali zapravo smo saznali da se konkretno radi o ovom incidentu tek kada je EPS objavio 19. Pre informacije da je u pitanju Killing grupa, koje su bile vaše pretpostavke? O čemu se sve moglo raditi? Da, prilikom svakog ovakvog nekog incidenta ili kada je neki servis nedostupan, mi pokušavamo da, koristeći javno dostupne servise, utvrdimo da li se trenutno dešavaju neki veliki napadi u našoj zemlji. Tako može da koriste online statistike, gdje smo mi primetili, konkretno ovo je Kaspersky statistika, gdje smo primetili da u tih zadnjih par dana je bio pojačan napad raznih kripto virusa, to jest raznih botnet napada sa kriptovirusima. Tako smo pretpostavili da se vjerojatno radi o nekom ransomeru, ali nismo mogli budemo sigurni i ne znamo, to jest iz javnih dokumentacije ne možemo da vidimo iz javnih nabavki da li stvarno EPS koristi Kaspersky ili ne, ali svejedno bilo je jedan od tragova koji smo krenuli da istražujemo ovaj slučaj. Zatim sljedeća stvar koju smo vidjeli je da počeli smo dobijamo neke nepotvrđene informacije sa mreže da se radi o Killing malicioznoj grupi i onda smo počeli da povezujemo informacije i našli smo da su oni također napali i Gigatron u februaru ove godine gdje niko nije reagovao zapravo u naših institucija, tako da smo počeli da povezujemo informacije i da počinjeli mi sami da sumnjamo da se radi o Killing grupi. Dobro, što se tiče reagovanja nadležnih institucija, doći ćemo i do toga. Gigatron nije informacijno-komunikacijski sistem od posebnog značaja u smislu EPS-a, tako da o tome ćemo posle. Dalje, pretpostavke. Da, ali posjeduje... Samo da kažem, ali posjeduje lične podatke sa... Ivane, ajde da se držimo, molim te prezentacije da bismo uspjeli sve da prođemo što smo pripremili. Moram da napomenem da nije pretpostavka zato što u imenima fajlova piše tačno šta sadrže ovi podaci i oni sadrže lične podatke građana, tako da to nije pretpostavka. Ali možemo dalje. Onda sljedeće što smo dobili je poruka zakonitog građana da je dobio mail u kompaniji koji radi, da ne prima podatke da ne prima nikakve mailove, ne otvara mailove od EPS-a, EDB-a i mog doktora aplikacije. I ovo je bilo veoma zanimljivo zbog čega je neko povezao sve njih zajedno, jer smo im imali analizu, moj doktor, i smo tvrdili da se godinama kompromituju resursi ovog sistema. I možemo na sljedeći slajd. I onda smo iskoristili alat koji smo razvili na našem forumu, i to je prva slika koju možete da vidite sa IP adresom 79.100 nešto, gdje smo ukrstili IP adrese različitih incidenata i došli smo do toga da je zajednički činilac u svakom ovom incidentu i za EPS, EMS, EDB i Južna Bačka, moj doktor i slično, jedna od razvojnih adresa kompanije NITES, koja inače radi na razvoju ovih sistema ili održavanju. I onda smo istražili dalje NITES kompaniju sa isto alatom SOC Radar i pronašli smo da neki od tih logova sadrže podatke osobe koja isto vreme se logovala na email nalog EPS-a, ali isto vreme i na bug tracking sistem NITES-a. Što znači da smo našli još jednu povezanost ova dva sistema tokom incidenta. Još jedna pretpostavka. O čemu se moglo raditi? Ivan, imamo još jedan slajd. Također mogu da kažem da je pretpostavka zato što je ovo e-mail komunikacija jednog od građana koji pokuša da kontaktira EPS i kome se tačno vidi koliko koraka je u mreži otišao mail i gdje je tačno stao šta je u mreži
stopirano ili šta ne radi trenutno. Tako da smo vidjeli da je dublje negdje u apps mreži problem, da nije samo na spoljnim servisima. Dobro. Šta se zna o Killing grupi? Oni su uglavnom funkcionisali kao grupa koja iznajmljuje svoje usluge i trećim stranama, tako da ne znamo tačno ko izvrši napad, da je direktno Killing grupa ili neka treća strana, četvrta strana zapravo koja je iznajmila njihove usluge, koriste način duplog ucenjivanja, enkriptuju podatke i također ekstratuju podatke kako bi izvršili ucenu. Ono što je bitno je da kažemo da su oglase za svoje usluge postavljene na ruskom jeziku i također da ne napadaju zajednicu nezavisnih zemalja. Dobro. Šta ste saznali nakon ovog incidenta? Nakon incidenta smo prvo saznali da nakon nekoliko dana da je Killing grupa objavila na svom blogu presek nekih dokumenta koji mogu da se nađu u podacima koje imaju. I u međuvremenu smo vidjeli da su to i neki javni podaci među njima, ali još smo saznali, pošto je bilo već pre mjesec dana skoro, smo saznali da ti podaci sadrže i veoma osjetljive informacije, ali možemo to nekom od sljedećih slajdova. Da. Opa. Na koji način ste istraživali incident? Da, ovo je bitno da se kaže da smo većinu stvari saznali jednostavno koristeći Google i takozvane OSINT alate koji su javno dostupni svima. Da ne objašnjavam detaljno, ali ne postoji ništa što smo nešto posebno radili i sve informacije su javno dostupne. Dobro. Zato smo ovo i podijelili sa javnošću. Da. Dobro. Kako je došlo do napada? Koje su vaše pretpostavke? Ovo je pretpostavka, naravno. Nemamo uvid u logove, ali ono što možemo da vidimo iz OSINT analize, dark web analize i slično, je da je sigurno bilo nekih phishing napada kako su prvo iscurili inicijalni podaci i da je onda bilo iskorišćavanje eksternih udarnih servisa kroz korišćenje ovih kredencijala ili kroz direktno njihovo eksploatisanje kroz razne javne ranjivosti, pošto smo primjećivali puno neadekvatno zaštićenih resursa također. Nakon toga maliciozna strana je sigurno preuzela te inicijalne kompjutere i sa njih preuzela podatke administratora i drugih ljudi koji su se logovali na mrežu, zatim korišćenjem udaljenih servisa pristupila domenskim kontrolerima, verovatno i bazama podataka, preuzela šta im treba i enkriptovala podatke na kraju kako bi završilo sa svojim ciljem ili jednostavno prikrili tragove, pošto i to rade neke grupe. Ok. I opet pitanje na nivou pretpostavki, koji dokumenti su u posjedu napadača? I sada ćemo opet da kažem da nije pretpostavka, zato što smo u međuvremenu zabrinutih građana vidjeli deo podataka koji mogu da se dobiju iz onoga što je objavljeno javno od ove grupe da se skine od podataka EPS-a. Tako da tamo već postoje podaci koji su obeleženi sa poverljivo i ako je neko imao te podatke, to jest ako neko ima te podatke, znači da može da pristupi bilo čemu u sistemu EPS-a i takve podatke može samo da ima neko sa visokim privilegijama. Što znači da Killing grupa ima bukvalno sve ovo što je napisalo ovdje i to nije pretpostavka. I šta je moglo da znači to što je EPS bio uklonjen u jednom trenutku sa glavne stranice Killing grupe? Bio je pomeren 2 ili 3 puta, ne samo jednom, i to može samo da znači da su bili u toku pregovori, da je EPS birao šta će i kako će da plati, koje podatke želi da odu u javnost. U redu, ja kažem da se ne slažem sa time. Ne znam, to nije pretpostavka to što možete analizirati kako ove grupe rade. Postoje javni podaci sa gomilom četova među pregovarača i malicioznih grupa gdje se tačno vidi kako oni funkcionišu i jednostavno, to je moj zaključak. Pitali ste me šta ja mislim. Pa naravno. Evo ovako. Mi smo i pitali stručnu javnost da vidimo šta je stručna javnost uspela da do sada pronađe i sjajno je što je to urađeno jer bez
napora i rezultata stručne javnosti, opšta javnost bila bi uskraćena, je li tako, za dosta toga. Zato što s jedne strane radi se o osetljivoj situaciji, a s druge strane postoje obaveze nadležnih institucija, ne samo da postupaju, nego i značajne obaveze u smislu čuvanja službene tajne i tajnosti podataka itd. U trenutku dok incident trajao, dok je okončan, mi još uvek ne znamo šta se desilo, neke preciznije podatke od nadležnih institucija nećemo ni dobiti, osim onoga što je već rečeno, naročito s obzirom na one TLP standarde i ostalo što su standardi zapravo postupanja nakon incidenata sajber bezbednosti. Zato bismo, koliko mi se čini, ostalo je koliko, 2 minute? 2 minuta, moramo se držati vremena, samo iskoristili preostalo vreme da ukažemo da je dosta toga što se pojavljuje kao sporno među građanima ipak uređeno u zakonu i da javnost može jedino da veruje da nadležne institucije postupaju prema zakonskim dužnostima, ne biti skeptičan u startu, nego ostaviti da prođe vreme da vidimo šta će se desiti. Još uvek je rano da se javnost u potpunosti upozna sa onim što se desilo. Pitanje u kojoj meri će se i upoznati, to nije samo kod nas slučaj. Treba videti, recimo, novembra 2023. imati izveštaj Generalnog inspektorata u SAD koji kontroliše nadzor bezbednosnih službi, uopšte bezbednosne zajednice, gde se kao glavni problem ističe overclassification, odnosno preterano korišćenje mogućnosti da se proglasi tajnim podatkom sve ono što se tiče nadležnosti postupanja nadležnih organa. Naš zakon informacione bezbednosti je detaljno uredio obaveze operatora, ne samo u smislu postupanja, odnosno donošenja akta o bezbednosti i sprovođenja onih tehničkih mera, usaglašavanja tih tehničkih mera sa aktom i tako dalje, nego je posebnu pažnju posvetio i obavezi obaveštavanja u vezi sa incidentom. Dakle, o samom incidentu, dok traje nakon incidenta, i s tim u vezi su predviđene samo obaveze, nego se radi o odgovornosti, otuda i posledice i sankcije za one operatere koji ne postupaju po svim tim obavezama, naročito, odnosno posebno u vezi sa obavezom obaveštavanja. Dalje, molim vas samo trenutak, evo sad ćemo završiti. Nakon što, evo samo jedan šematski prikaz, nakon što operator obaveštava pre svega CERT ili nadležni organ ministarstvo, nacionalni CERT obaveštava ministarstvo, opet vidite, po saznanju, tokom trajanja, po okončanju. Detaljno je propisano obaveštenje o čemu, šta sadrži, u kojim rokovima i tako dalje. Ajde kada prođe određeno vreme da vidimo da li je ovo sve ispoštovano. I imate mogućnost svi da se obratite inspektoru za informacionu bezbednost. Ima mogućnost preko pristupa informacijama od javnog značaja da se ostvaruje, da se traži da se ostvari uvid u celokupno postupanje nakon incidenta. Drugo je pitanje, i to je skroz druga oblast, pitanje odgovornosti za postupanje ili nepostupanje s onim obavezama da preduzmete tehničke mere. Ovde smo sada komentarisali samo šta se desilo sa incidentom ovim o kome je javnost saznala na način kako je saznala i u obimu u kom je saznala. Tako da ostaje nam da verujemo, ja želim da verujem da nisu zakazali državne institucije po saznanju da je izvršen ovaj incident. Pitanje će ostati da se utvrdi odgovorno zašto je do toga došlo, da se vidi koji su to podaci ugroženi i da građani čija zaštita podataka o ličnosti i njihovo ustavno pravo budu zadovoljeni i da sve poprimi još veću dozu transparentnosti, ali u nekom budućem trenutku. To je to. Možemo samo mikrofon zbog prevoda. Samo ako Ivan zna, ili ti Milana, ili oboje, da li znamo da li je EPS koristio usluge državnog data centra ili imao svoje servere? Ja nemam podatak o tome. Ivan, jel znaš ti možda? Ono što možemo da vidimo iz online podataka dostupnih je da većinom su IP adrese samog EPS-a i drugih provajdera, a ne data centra. Hvala.
ali nismo, samo da dodam, nismo istražili bukvalno sve. Većina koja je dokumentovana na našem forumu je njihova, ne data centra. Samo kratko možda da doprinesemo. Hvala vam na prezentaciji. Moje ime je Lidija Komlo-Nikolić i inače sam javni tužilac u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu. Inače, tužilac za visokotehnološki kriminal od 2007. godine kad je osnovano. Stavila bi jednu vrstu, hajde kažem, sugestije vama kada analizirate zakonodavni okvir. Javno tužilaštvo niti državni organi koji su vezani za VTK nisu vezani samo za ono što je usko vezano za stvarnu nadležnost i po Sajber konvenciji. Naš krivični zakonik poznaje čitav niz krivičnih dela koji bi mogli da se primene konkretno za ovaj slučaj i ne mora da znači da u konkretnom slučaju tužilaštvo neće razmatrati i druga krivična dela. Ali pošto ste vidjeli limitirani s vremenom, sve dalje neću o tome da pričam, a i pogotovo ne mogu, u nekom momentu sam u sukobu interesa, mogu da budem nadređeni i tužilac u drugostepenom postupku. Hvala. To je to, pa nisam pričala o pravu ni 3 minute, tako da prihvatam šta ste rekli. Sugestije, sledeći put organizujemo, pričamo o visokotehnološkom bar 2 sata. Ako mogu da dobijem samo sekund da kažem nešto, još na kraju. Samo ste da dodam da je potpuno nebitno šta je ova grupa objavila javno da se preuzme od podataka i šta će javno da dobije od podataka. Bitno je da se tačno istraži šta je tačno ova grupa preuzela i na kojim sve serverima je bila i kojim podacima je pristupila interno, ono što mi ne znamo. Jer iz podataka koje možemo već da vidimo, možemo da samo znamo da su imali pristup svemu, jer to su podaci koji su oblaženi sa poverljivo i koji objašnjavaju kako pristupiti drugim osetljivim sistemima. Tako da ja molim nadležne da ovo rade kako treba i da obavesti javnost tačno šta je ugroženo kako bi se i građani pripremili na moguće zloupotrebe u budućnosti. To je to, hvala. Mislim da sad možemo... Hvala Milana, hvala Ivane. Izgleda da smo ipak ostavili baš malo vremena za ovu temu, a pogotovo zato što je aktuelna i nešto o čemu se i dalje i saznaje i istražuje. Tako da ja se nadam da ćemo i mi iz partnera imati zapravo još neki sličan događaj na ovu temu.